Yo no vilo lo me dogbe na me sia me va gben kepe avala chi nkonye nye dem na nya me ne va mo jija gbagba na subscribe vala ke na ma video plan me no vi akpada da na subscribe si o plan me yo pete le video ma mi awele do mi o ma no me anya na YouTube me le tepe o mi awele do jika kaka ma o ga na yira mi agbe me dibe ma fia no video cho tutudeji cho visa pe enu me blo Ghana ple UAE alo Dubai pe visa yi obe you have implement you me po implement ya de aha tutudeji me va po ya nyebe me ide Ghana embassy le Abu Dhabi aha me ide open website ji ala be me ila nye me tun po confirmation de kebe you je go me ha de la Abu Dhabi nye me po confirmation de ke nye me pon klo nye me yo wo me ide open website plus sube na nyate pedele le fumala matiwa kpoe ako va emoji the Embassy of Ghana of the Republic of Ghana Abu Dhabi my def mane makpoe da na me ekpo enu yoji mele de fiale emoji fifila da obe no visa free entry to UAE by Ghanaian yet na nyima ka hachola elekpo Nigeria news ema na me ko ide gomia yo pete va filala enu igale nu kunu wona mko enyale Nigeria to ko enye abo nwa obo nwele nu fochon aha iva wa be mele vovo na mi atowe mi afa immigration service to we nu pogbo be yo ma va dasile passport un hade gata me de kuku na we enu yo le jojo le Dubai le fi alo UAE le fi de menyu nu vi o me de kuku na we no bia Ghana vi deka yo le duo me no gbo na happen no je passport o e ma anyi ma ko ble ame mi afa passport ejeje be no lebe na passport pa no mega ko fe o no lebe ne me sigbede mi a hade ga 11 CDC mi a hode kotokume 10% mi a hode kotokume mi a va black be do me na mi atowe Africa fifia me agbe me bobo agbe de me bobo azapo be wa implement vo ani me pono le yila me yenu vie o enye me po be mi afa passport office no they should sit up no fond okay magede me ne makpo yo le ngon le fi no visa free ta comment makpo aha comment di o me po ema comment yo me po menye na de ko ave information ya ta ko me internet eji nye me nyane nyatepo nyebe miape Embassy of the Republic of Ghana AI issue information ya aha obe public notice nye me nyane flag ileji ate wanyebe miato flag ya miato miabe coat of arms ma vo letterhead ya mele popo ele genuche ame ya watu wa copy de sia de fa nyeme po be de fu vide na senade gomele fa na me yide mele Abu Dhabi embassy ntontontodi mele Abu Dhabi embassy ntontodi Abu Dhabi mele ya ntontodi ne makpo be ope website de nu ka ele fa mi ape Ghana embassy enye ya na mi gede mele akpo be menye na de ke le te pie information le Ghana embassy ne ide visa ma ide home ya mele fifula home nye ya Abu Dhabi embassy okay United Arab Emirates ekpere visa and passport application ne exige ya form ya na fill up na ide atwa o ofe passport renew akple new one fete ne be ya we Ghanaian citizen registration efia whatever register dokuyole dual citizenship Ghana to yo le fi yo o gagner Emirates to eta dual citizen press information ma ta my dibe ma ide news column news ne onyebe na de dosigbela news go me ya ojebe wa no epo dade ne na de jojo public issue abe ale mele gbogbo fifula and the news ya ojebe mi poele wona me ide website la nyemele na de kekpo sigbo which is this is major issue as far as
it's a major development as far as Mozozoko. Alo Mozozo here. Ne gakpo. Ekpede na de kemelo ne ide news ma ide news enya. News archives, view archives. Man, there's information me le didi me le po. Ne ide news ma po. Ekpede ade ma poda efienye ya. Me okay mi twebe media me ya mi akpele news ne gede news o ma pona de ko ya ta me le gbogbo be letterhead ma me pova ila. I think something is missing over there. I think something is missing over there. The news de ke nya jojo de ke me pole website na mi ape Ghana Embassy ya ta me le gbogbo be information o ko dade monjide enye suso nam vide hadebe letterhead eta. Under normal condition, letterhead you jebene wano. Letter you ngona mi de. E jebene coat of arm ane no genuine. Ma nye like that mixed color. E ya nye me susu. So that information even though is valid, letterhead e ya nye me le pokpo be suso vide le. Letterhead e ya me le pokpo be suso vide le. Other than that la, ya o jebe e jebene no open page. Information you corner public people and you may have na Nigeria talk about information matter, but I keep wondering. Now like I've been to the news. Now me the gallery kwache makwana deko. Where is gallery? My the gallery. Me sure ben gallery photo play news you play video. Oh yeah, je remember I call gallery. But gallery enye mamile. Okay, gallery enye massive ekpo. Mele bubu. Na deke mele gallery yo. So, me have Ghana Embassy towe le United Arab Emirates. Nye menya me ka le website e jikpona mi minane information no very valid. No very valid. Me ide YouTube man kpobe no ka ole gbogbole fma. Me ide YouTube ne man kpobe no ka ole gbogbole fma. Let me forward this information. Okay. How to apply for visa in Ghana. At least no nyebe but this is open platform because I click from their point of view. Okay, visa group visa, how to retrieve group, okay, upload. So ekpo channel jide video suswe ine wala allow news in terms of news, public news la efia ojebe wa jele bona de kemele sigbo na de kemele consular document. How to Ghana information de kemelo yime kpo ebe suso vide. Ta akpa mama that is enu so yime kpo ma onu vide chonwe ma ide about them. Na de kemelo ta yeah e me cover mojina we but it has not been implemented yet. Me ato vide me normal passing but no va huila kaba me am yo technical skills o le mi asila. Me ava monji kple susube me atwa kpede miau me ava do me ajira do nyuede be ma va do me ava kpefu Dubai menye Europe, Dubai menye Western land America au efide ejokpo me abolokpo abolokpo me yamile le fi afuvo chevaya vo abolokpo de enuse ta nebe azomo enye fefi no todom be susube no va implement voilà ma konya te pe ko va monji na we na agbena vivi na we na kpongo gbe da gbe me agbe nke po me bia dagbe na me sia me mi anoka we.